Kajing iki kipai ba kelengkari na kamantaman penbo dia la kajong ki MLA makan kershan ya kajing dawa. Man penkelano ya ka reservation policy kalaya bitang. Mantaka sngi ka po khatwi baji kasur pai ba nong so yong kani ban yang phalor yang jong uba sinchar lang lengdo bolong u MLA ba thamma jong so yong na kamta ban dawa na u bo dia ban kershan ya kajing dawa ya ka reservation policy. Ya kan dia ka program pelong ha po khatwi baji step adu ka polai baji janmit. Kabalakan turu yiki pai ba bani simata kan dia sit in demonstration pakam juru lakan tu yiki pai ba bakin sna yiki plakat ya kini ka program po so yong la penbek da ka sur jong pai ba na so yong bat ki blakot ya kan dia ka jing yiki pai ba ki long uba aristar kharpan berkum juru uba ribon khar thangma men ka skipat ka VPP Malki kala pelong ya ka signature campaign Hapa mantan malki hakaba ki babun ki pai ba nadu ki long keme di samla hadu ki khanaret ki leshmenta hakan di ka sneaker campaign an penbo de ka sarkar bakadei ban penkelano dan ban penba kumbala dawa de ka seng VPP ba kumjuru kumbala sat khan do ba adan nadu ka arpulai tarik jong ni ubnai ubamenta VPP Malki Circle ay kami gitu bro ada mentah bannya ay sejak campaign na mentah ka reservation policy kung kasnangi ya di kesan ya ga di saat dan badan ban mi nanti bakani kan trekam do kam kloy akani kari jungi apa deng kecing do kam do jam ya kamdan kan kan kecing ya sun pati paralok garu ngai kadika hok kajungi kebangidan kam kum kecing sunpurio kajungi phasi bani ugaru Jangan mi nanti bakani kan terekam banyak kulai ru ikinong malki bikinangnya ini nang ni sakmat bangi yok banyale nam takari kerja ni datang dari next in ai kulai di baro day school